Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana n'Umucoci TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi mu masaha y'ijoro ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 2024. Tuje mu makuru update, mu makuru ashyushye cyangwa amakuru mashya atugezweho kano kanya, bakunze kuvuga mu ndimi z'amahanga ngo ni breaking cyangwa se update. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama. Uri amahoro? Ni amahoro Mushakamba, ni amahoro turaho. Mu gifaransa rero buriya update ubundi bayita mise au point. Mise au point, yego. Mu kanya wasetse uratembagara. Nasetse n'ubu ntabwo birashira. Yego. N'ubu ntibirashira kuko ni ibintu bisekeje cyane. Uravuga ngo nyine ngo kwigamba mbere yego biba byiza, ariko bikaba byiza iyo wigambye nyuma. Yego. Wari wavuze uti nafasha abantu, urugamba rumeze neza, ngo ubu ngubu ari mu maboko ataraye. Ahubwo aravuga ati nafasha abantu, akagaragaza abashumba, akagaragaza abantu yagaragaje no mu bindi bihe byashize. Kandi bafashe ibyo bikatuma bigaragara ko ibyo arimo atangaza, ibyo arimo avuga ari ibintu by'ibihimbano, ari ibinyoma, arimo apapira n'ibipapirano. Ubu nawe bamufashe rero kandi ari koroneri. Urabivuga gutyo nkagira ngo ni Kisekedi. Nawe niwe utahiwe, ejo bundi bazamucakira. Urabivuga ngo bamufashe, nkagira ngo ni Kisekedi. Ubu abantu tubabwire ko ari nde wafashe. Hafashwe Liyetona Koroneri Maka Hazukayi, umuvugizi wa Sokora ya kabiri, ya Sokora ya mbere, muri Grand Nord yose niwe wayivugiraga. Ni umugabo w'ibigwi kandi umaze igihe kinini, yarihaye ikintu cyo kuyobora urugamba. None bamweretse ko ataruta njike kayikuvugira mu nzu utajya usohoka. Icyo uvuga ni ukuri. Maka Hazukayi ntabwo ari uwa nonaha, ni umuntu umaze igihe muri kariya kazi. Yego. muzi mu bihe bya kera n'ibintu by'intambara bitarabaho. Yego. Hatarabaho kurwana muri kariya gace, igihe cya Kabila mukuru. Uriya mugabo yariho rwose, namwumvaga avuga. Ni n'umugabo ushobora kuba ari n'intiti. Birumvikana nk'umuvugizi. Uvuga igifaransa cyiza kimeze neza. Niyo unamurebye Mushakamba, ni umugabo ukuze. Umugabo ukuze, ntabwo ari muto. Ari muto, arakuze. Yego. Rero intare zikaba ubu ngubu ngo ari mu maboko ataraye. Ari mu maboko yabo yitaga umwanzi. Birashimishije kubona intare Wiringoma arimo amubaza, amushyize hariya kumwe ajya abaza abandi. Ngo bishoboka ahubwo ko bamufatanye n'uwo yagaragazaga. Umwe yitaga Umunyarwanda. Wa wundi wavuze bandikiye urupapuro ngo avuge, araboroka aravuga. Bishobora kuba n'urwo rupapuro bamwandikiye narwo ruhari, bazarugaragaza. Yavukiye muri district ya Kaziba mu Rwanda, mu Burengerazuba. Mushakamba we, ibi bintu ariko ni ibintu bishimishije cyane cyane. Ntabwo ndimo umukina ku mubyimba, ariko si umukina ku mubyimba, ariko burya urwo uciriye abandi nirwo rugufata. Ngira ngo n'uwo mugani ubaho mu Kinyarwanda, bafite ukuntu bawuvuga. Ariko ngo rucira mukaso rugatwara nyoko. Abagabo babeshyaga. Igihe kera najyaga mvuga niko bafata abantu bazafashe uriya mugabo witwa Kayiko. Ejo bundi maze iminsi nkubwira ngo bari kuvuga cyane, ejo bundi baraza guceceka. Uribuka ko hatangiye rigani kuri Grand Nord,
ariko rigani yaragiye. rigani babona ari kugenda yivuguruza kubera kubeshya cyane, ejo bikavuguruzwa. rigani yajyanye na ciko, rigani yagiye. rigani buriya babaye bamwicaje. yego. cyangwa se uyu Hazukayi yabonye ari kumurusha kwamamara, ahitamo kuvuga ati ndahari shani njye mukuru wo kuri wowe. yego. none uriya nawe yazanye amarere, uribuka ko ariwe watangiye abeshya ngo hari drone za kamikaze zarashwe. yego. arongera arabeshya n'ibindi ngo bisubije ibice. cyakoza aza kuvuguruza igihe bavugaga ngo ntuza yafashwe, hari imbongo ngo bayisubije, aza kuvuguruza. none byarangiye agaragaje nyine mateko y'impimbano, none we agiye kugaragazwa ari mateko itari impimbano. buriya ariko ariga, burya umufaransa yaravuze ngo ubuzima bwose ni ishuri. ubuzima wanyuramo ubwo ari bwo bwose ni ishuri. ni ukwiga ushaje. aho wanyura hose, ubuzima wanyuramo bwose ni ishuri. rero nawe agiye kwiga irindi shuri rirenze ahubwo iryo yari arimo. ngira ngo twagiye tubivuga mu rwenya. yego. abantu reka tubasobanurire neza. yego, ni nabyo byiza. ni uko liyetona koroneri buriya niyo mpamvu nakubwiye nti urabivuga nkagira ngo ni Tshisekedi wafashwe. nawe ejo azafatwa. ahubwo uriya ngo niba ari Bruno Mandevu. ejo niwe uzafatwa, kuko cyangwa bakaba banafatiwe hamwe. ariko buriya ikiriho ni uko Mandevu yaba yari afite umurage wa ciko wo kwiruka. yego. kuko ntiyatinyuka kwegera imbere, ariko Hazukayi yazize kwiyemera. yego. ngo yajyaga kuri furo rwose, sinzi ngo nawe niba ari section niba ari na bato yarayoboye simbizi. yego. rero inkuru iremeza ko amakuru ari update aturuka hafi cyane mu hafi y'abari ku rugamba Rubero muri M23, aremeza ko M23 yafashe Rwamikono. Liyetona Colonel Mark Hazukayi, umuvugizi wa FARDC muri Grand Nord, by'umwihariko Sokora ya mbere. yego. uyu rero yagaragaye ku munsi w'ejo agaragaza umusore bahimbye bakavuga ko ari umu M23, kandi ahubwo bavuga ko ari umu RDF ngo wafatiwe muri Rubero. rero nyuma yo kugaragaza ayo makuru, igisirikare cy'u Rwanda M23 n'abamenyereye bakurikirana hafi intambara bakemeza ko ari ibinyoma. ubu noneho amakuru y'ukuri atari ibinyoma nuko uwo Mark Hazukayi, Liyetona Colonel Mark Hazukayi, ubu ngubu rwose Liyetona Colonel Wiringoma ari kumuhata ibibazo, ari kumubwira atarega buriya ibyo bavugaga byose murabizi tubarusha igisirikare. ariko buriya nawe ni umunyarwanda. Mark Hazukayi wazamuzana mu Rwanda akamuzana muri Afurika akanareba ko mu Rwanda hamera nuko RDF igenda. banza Hazukayi nawe ari umunyarwanda. wasanga ari uwo muri Rubero cyangwa se ahandi muri biriya bice. hariya narimo nganira, birumvikana biba byo gufata umuntu bafashe wese bakamugira umunyarwanda. Moise Katumbi bamugize umunyarwanda. yego, buri muntu wese wabayoboye imyaka 18 ngo ni umunyarwanda. na Corneille Nanga ngo ni umunyarwanda. bagira urwenya, bantera urwenya ngaseka nkihirika. ubu rero ngira ngo twagiye tubivuga kenshi tuti noza Njike Kayiko we ni Colonel Furu, umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, yaracecetse, yarihishe, avugisha Twitter, ubundi nabwo akavuga ari muri biro.
ntiyatinyuka ngo ajye kuri tere ku rugamba. inde vuga Njike Kayiko. Njike Kayiko yabonye boss we uburyo yayirutse agaturukweto akagenda yambaye kamba mbiri ntabwo yabitumisha. Buriya Njike Kayiko hari abantu ngo bazi guhunga hariya. Njike Kayiko n'umuntu witwa General Mayanga. Yego. Ubundi iyo umurongo w'urugamba uri ahantu ngo bajya mu birometero nka 40. Ubundi akajya kuri Twitter akandika. Ubundi akavuga agafata abashumba akabita abanyarwanda, akabira abashumba biragira inka akabambika imyenda ya gisirikare, akabita RDF, akabita iki. Ubundi niko akora ariko ntabwo ngo ajya yegera umurongo w'urugamba. Njike Kayiko. Uko ni ukuri. Kuko aho uzamubona ku murongo w'urugamba uzamubona aho barimo barasira iriya BM 21. Yego. Kandi uzi intera irasamo. Nabwo azifotoza ifoto igaragara inyuma. Abonye atashye amahoro. Ntabwo azayipostinga. Mark Hazukayi rero byagombaga kumubaho. Byagombaga kumubaho kuko ntabwo ari ibintu byari kumworohera. Urumva umuntu w'umuvugizi akajya ku rugamba, ku murongo w'urugamba, akafata abantu akabatwerera ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, akabaha ibyo bavuga, akabategeka ibyo bavuga. Urumva n'ubundi nawe burya ibyo umuntu akorera abandi biramugaruka, bitinde bitebuke biragaruka. Ese ubu biriya bitangazamakuru byishyurwa na Kongo Yego. byari byasakuje bishyushye iriya nkuru, ubu bizandika n'iriya y'ifatwa rya Mark Hazukayi. Ntacyo bavuga, baramwihakana. Baraza bavuga ngo ni mayimayi wafashwe, ngo ntabwo ari we. Ariko je nkwibariza Karame, ifatwa rya Mark Hazukayi, umuvugizi wa Sokora ya kabiri, ya mbere, umusirikare w'inararibonye kuko ni mukuru, ntabwo ari umwana. Yego. Ni umugabo ukuze, arakuze, nunamureba no mu maso ni mukuru. Buriya ifatwa rye akafatwa rwa mikono, agafatwa amatekwa, biratanga butumwa ki kuri FARDC? Biratanga butumwa ki kuri leta ya Kinshasa? Ni ubutumwa bumwe. Yego. Wabwira ngo mureke ibinyoma. Yego. Mwisubire ku cyemezo mwafashe cyo gushyira imbere intambara. Yego. Kandi uwo muhanganye ubarusha imbaraga basaba ibiganiro. Yego. Timwemera ibiganiro kuko ntacyo mushoboye. Niba mugezeho abavugizi bafatwa, ntabwo aba yafashwe wenyine. Yego. Iyo yafashwe hari ababa bapfuye benshi batari bakwiye gupfa bemeye inzira y'ibiganiro cyane rwose. Rero niyemere ko nta gisirikare afite, nk'uko Karidinali yavuze ngo ni inzovu ifite ikirenge cy'ibumba. Yego. Bemere ko ari inzovu zifite ibirenge by'ibumba zidashoboye guhangana no kurwana. Yego. Bundi bemere bashyikirane kuko abo bahanganye nabo baragenzwa n'amahoro, ntabwo bagenzwa n'inabi. Icyo bashaka ni uko nta umuntu ugomba guhezwa iwabo, nta n'ugomba kurenganwa mu butaka bwa Kongo. Hariya ikindi kibazo, hariya ku mirongo y'urugamba hari benshi. Ku mirongo y'urugamba hari ba koronere benshi, hari ba lieutenant koronere benshi, hari ba majoro benshi, hari ba ofisiye bamwe bita superiere benshi, ndetse na ba generale barahari. Ngira ngo General Mandevu arahari, hari n'abandi. Yego. Yemwe na Masunzu nubwo yicara ikisangane n'abatumuvuge.
ubu ntibiza gutuma bigirayo amasunzu wenda tukamubona nka hese nk'ahitwa Bandundu akaba ari yarindi bashingiye ahubwo vuga ngo arisfungirana mu cyumba ubundi abwira abasirikare bagizenguruke. uriya Mandevu noneho tukaza kumwumva ariwe wagiye nk'ikisangane ariyo yicaye, ahubwo ntazongera kwigaragaza ku ifoto azaba nka Kabundi. mpamya ko nta n'umwe uraye muri Rubero uyu mugoroba. Azaba nka Kabundi usibye ifoto y'imwe yagaragaye ari ku rugamba, izindi hari umuntu wansekeje wabonye amafoto ye y'ubukwe, aravuga ati ni umukunzi wacu, ati ubukwe bw'uyu mugabo ni ikimenyetso cy'uko arimo kwiyumvamo urupfu. Ni ikimenyetso cy'uko arimo kwiyumvamo urupfu rw'abo bahangaha. ahubwo banambwiye ngo abagore twahuze ashobora kuba ari bake. Yego, ngo no mu kwa karindwi yari yakoze ubundi bukwe. hajya abonzi uriya yabaye nk'uwa 9. ngo rwose ushobora kuba ari uwa 9 cyangwa uwa 10. abonzi uriya ni nk'uwa 9 basezeranye. nubwo bimeze nk'urwenya ariko ni ukuri. Yego, ababutashye twabashije kuvugana, ariko ngo buri muntu yizaniraga icupa rye ngo yiguriraga. byihorere ko ibiciro bya Serena byabakanzira. buri muntu yiguriraga, bahageze nta kubaza umuntu, noneho ngo bashyireho itangazo ngo buri muntu arigurira. abagiye muri ubwo bukwe bataye amaso niyo yari yatashye ibirori, ariko icyitwa igifu n'umunwa byatashye amara masa. Yego, utari ufite ubushobozi bwo kwigurira ko kunywa aho ngaho kuri hoteli, yego, yatashye gutyo nta wagize icyo abona. ubukwe bwa generale rero byarangiye inzara inuma mu bukwe bwa generale. yego, cyane ko yari yanambariwe n'amakoroneri. n'abandi babisekaga bati nta generale wo kwambarirwa na koroneri. oya, hari umukunzi wacu kumwe tubabwira uti muze kudusaba amafoto, ambabarire mesaje wenda nijya yihaye nta wundi uyizi. Yego, muhaye amafoto arangije arebye araseka arihirika. ko ni umuntu wabaye i Goma hariya hose arahazi, bya Kongo byose arabizi. aranyandikira ati hahaha abakoronere bamwambariye nta stabilite barimo barahirima, abakoronere bamwambariye nta stabilite. Uvuga ntabwo bahamije ikirenge hasi, barimo baragenda bahungitwa n'umuyaga bakoze hirya no hino. cyane rwose. ubu rero twitega iki nyuma y'ifatwa rya koronere Hazuka Imake? ni igisebo kuri FARDC kubera byinshi imaze iminsi itangaza. urugamba ryo isura ni imwe, ni ugushwiragira kwa FARDC. ni ibisanzwe yarakubitwa, nta bushobozi, abari ku rugamba bacitse intege. ejo nibwo nakubwiraga ngo General Bruno arimo kubingingira gusubira ku rugamba. none barusubiyeho bambuwe koroneri. Yego, ubwo abatakaje ni benshi. ibyo byose rero biratuma noneho urugamba rwabo ni ukurasa, ni ukwiruka bagaheka imbunda bayirebesha inyuma, ubundi bakajya biruka barasa. umutu tureba inyuma ubundi akajya arasaho akiruka, yagera mu zindi metero agahagarara. bameze nka uribuka wa mu general autoproclame Guido. general autoproclame w'ejo bamwita Ngoma Nzito. Ngoma Nzito umwe wo muri Kivu y'Amajyepfo. uriya ejo wari ugiye kwirasa ikirenge. bose ni ugukora nkawe. bose ni ugukora nkawe kuko urugamba rwabananiye. ubundi naho intare zitarafata ni ukubera uburenganzira ni ukubera kwanga kugaragaza ko bashyize imbere intambara. ariko ubundi n'ahandi bahafata, kuko none se niba bafata liyetona koroneri, noneho w'umuvugizi
arega buri muvugizi aba ari nk'umuyobozi w'urugamba. yego kuko urumva akamaro ke niwe utangaza byose, amakuru yose niwe acaho, niwe uyagaragaza. ubu rero niba yamwoherereze ari mu birindiro by'intare, arayavugira icyanzu. ugira se baracyabajyana iyo ngiyo? Oya rwose, ariko abaye intwari niwe mu FRDC wa mbere, nubwo hari abandi bamubanjirije, ariko abaye intwari muri bariya bakuru niwe wa mbere ugiye Bunagana. Ntabwo bamugeze Bunagana, baramujyana Nuza Kanyabayonga. Ntabwo bamugeze iriya rwose, ahubwo ubu bamujyamishije Kirumba, none se ko n'ubundi ntawarasayo ko n'indege itahatinyuka. Ubu baramujyana Kanyabayonga, ubundi avuguruza ukuntu yavuze ngo helikopteri zabo ngo zasenya ibirindiro. Ibyo babwira Kisekedi byose abivuguruze, yego, ubundi nabo bamwitakane bavuge ko atari uwabo. Baraje bongere bamwitakane nka bya bindi byabo. Mushakamba, reka dukomeze twongere tugeze abakunzi bacu indi update. Uburundi ubanza butagifite ingabo. Hari urwandiko mfite ahangaha imbere yanjye ngo misiyo yabo yadezatinze cyangwa yabaye rwavuye muri Jamhuriya ya Somalia. Yego, ruravuga ngo ngo reference, ngo ni urwandiko rwasohotse ejo 26. Yego, rwavuye muri Federal Republic of Somalia Ministry of Defense. Ni Minisiteri y'Ingabo ya Somalia. Ruravuga ngo Burundi National Defense Forces non-participation in OSOM. OSOM ni bwa butumwa bw'umuryango w'abibumbye bubungabunga amahoro muri Somalia. Aha rero biragaragara ko uru rwandiko ni uruhagarika. Ruravuga ku ihagarara ry'ingabo z'u Burundi ntizizongere kujya mu kubungabunga amahoro, mu butumwa bw'amahoro hariya muri Somalia. Yego, ibi bisobanuye iki ku ngabo z'u Burundi kuba zitazongera kujya kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye mu bihugu nka hariya nko muri Somalia? Tuzi ko babaye no muri Central Africa, sinzi niba bakibayo. Baba muri Somalia igihe kinini, ngira ngo bamwe baranahapfiriye hariya. Yego, niba ari ibyihebe, niba navuga iki, barabarashe cyane. Ikigaragara rero ntabwo bazongera kujyayo. Kuba batazajyayo ibi bisobanuye iki ku ngabo z'u Burundi? Wabisobanura ubihuza na kiriya kibazo ingabo z'u Burundi zahuriye nacyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ese ubundi ari wowe wakwemera ko abantu bava mu gihugu gikenye baza kurinda umutekano wawe? Ikiriho cya mbere bivuze ko Somalia idakeneye ingabo z'u Burundi mu kugarura amahoro mu gihugu cyabo. Yego, bitewe n'uko babona igisirikare cy'u Burundi cyangwa ingabo z'u Burundi nta kintu zimaze, zitashobora kubarindira umutekano. Yaba ariko mushakamba, ubundi umuntu atanga ibyo afite. Buriya bo twavuga ko bawufite. ngira ngo wa mbere bafite uhangayikishije n'ugifu iyo byahubanganye n'ahandi biba byanze. ubwo rero udafite uw'igifu ntabwo yagira n'umutekano wo hanze. Niko bimeze. ubwo rero ntaho. Yego, bisobanuye ko ingabo za neva zabenzwe n'igihugu zirindamo cyangwa zabungabungagamo amahoro, kubera ko nta musaruro ziri gutanga. Yego, bisobanuye ko neva abonye abandi agiye kohereza kuri Songoye. yego, cyane ko ejo bundi yakiriye amafaranga, ubu yaragishakisha abandi
ariko bariya rwose baraza ahita abajyanayo nta kwirwa anabitekerezaho. yego gusa bisobanuye ko nyine igisirikare cyabo gikomeje kubengwa no gucika amazi nk'uko bivugwa n'ibindi bihugu by'amahanga bigiye bitandukanye cyane ibirimo umutekano muke nko muri Somalia. yego ubwo rero nibajye muri Congo kuko niho bijyanye nubwo ntawe ujyayo ngo atahe. bazajya bajya ahaciriritse usibye uwemeye gutaha yego yanze kurwana. yego twagana ku musozo. Yego twagana ku musozo. Reka dushimire abari badukurikiye, dushimire abakunzi bacu, tubibutse ko ni amakuru mashya yari atugezeho. Twaganiraga ku ifatwa ry'umuvugizi wa gisirikare wa FRDC muri operasiyo bita Sokora ya mbere. Sokora ubundi bisobanuye gusukura. Yego. Ni Lieutenant Colonel Mark Hazukai. uyu akaba yavugiraga muri biriya bice bya Grand Nord muri za Rubero na Beni. Yego. Akaba rero kuri muri uyu mugoroba tumenye amakuru y'ifatwa rye, akaba yafashwe n'ingabo za AFCM 23 zihanganye na FRDC n'abo bafatanya hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi tuganiriyeho ni urwandiko rugaragaza ko mu rwandiko rwa Minisiteri y'Ingabo ya Somalia rugaragaza ko ingabo z'u Burundi zitazongera kujya mu butumwa bw'amahoro hariya muri Somalia. Nakoze rero ijoro ryiza kuri mwese. Reka nongere mbibutse mukande subscribe abatarayikanda, mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu, mukande like, mukande kuri comments, mutwandikire mudushikirize ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo byanyu kugira ngo birusheho kudufasha kunoza ibyo dukora. Ijoro rihire kuri mwese. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye bose ndabashimiye. Bagubwe neza, Imana ikomeze ibahe ibyiza byose muri iki gihe cy'impera z'umwaka. Gubwe neza cyane, Uwiteka abahire.